iwilimbe wow 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 iwilimbe wow 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 iwilimbe wow 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 yawela emhlabeni iwilimbe wow iwilimbe wow 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 yawela emhlabeni. Tukisa, bye bye. Dihlela Bye bye. ekhaya mamsunu nakumambheli lothakathana. Bye bye, Chum. Yavuya ukubona ba? Hayi Marisburg uthi sukubone konke kuvela ukuthi nje qhamthi ushu isilahla esiyisprinter. Hey madoda, isprinter esiyisilahla. Everyone wants to drink, but ndirhawulwe esithubeni okokuqala ubambe ngaphakathi kuwe emoyeni ekuzeni edikwenyani le ekuzeni xa ndizawube amen uYobi 24 verse 8 ndathi ndawuthi nca oh zedlula inkqwithelo kodwa zithe zawudlula ndathi ndawuphuma ndathi ndawujonga ngasemva anxaniwe ndafumaniseka abantu uba imbuyekezo kaThixo ikhona ngoba ngeli xesha bendili Esikota sisesiyolikokolana. Hayi. dollars Welcome to Venda. Respect Venda mood. neve natona na milenje na yange ya milenje ya bankalo Uvuka nje sowungena ku Facebook. Awukwazi ijogi noba uyakwazi uhamba na. Ulipenda kangaphi ngeveki elikala? Yebo. Elikala ulipenda kangaphi ngeveki? Yebo, yakhala umbalo oright mafarama. Ah, bra, every week uchinja ikhala. Yebo. Anestuktes bra. Yakhala umbalo oright. hayi mina ama-gents ngeke ngikhona ukuthi eyami imodi ilahleke niyabona mangilala ingasikhiphi steering angidlali mina Hayi mangilala ngikhiphi steering angimeli ibhadi mina eyami yona imoto ngeke ilahleke mangilala khiphi steering ngoba ngiyayazi into bangayenza labafana basesowethu mina ama-gents mangilala steering siyaphuma niyabona na imoto iyaduma mari steering lala naso ma-gents endlini. Good night bafowethu. Kanjwa ngetanga Moslani. Kuhle online. Yo, ulele mina. Ngifundeze le content. Content balance. Ya content le. Fundeze le picture ingabe ngathi yathintini beyithintini. Yes. Kuhle ndifuna uhamba kancinci. Sicofa phi ka ufuna uhamba kancinci. Sibe ngathi ngihamba kancinci. Oh, awuzimba lexhekwazi. Kuhle ndifuna ukuthi Hayibo. sibe ndihamba
kancinci uma ndingahambi. Yho, ndiyazothitha kanjani le nto. Ana PDP. Ayibona PDP. Isibhamu naso. Isibhamu. Ah. Ngabunanzi. Yo, uqhubela abantu ngana sibukalo kuyaliwe taxi. Nansi. Avances. Yeah. Elingapha kwale. Wakwayiwisa imoto. Hayi. Yeah. Angoyiwisa. Andayewisi. Yo. Uqala uwisa abantu ngale moto ziyawisa bona. Hayi. Awisi umuntu. Eziziwayo. Kodwa mhlawumbe umuntu wenze leyo nto yenzileyo ayiwisi phansi. Nazi push. Push. Ah. Na. Iskipe singinahengo nazo. Sibe mina. Na henge siwezi sisu. Ningazokwenza isinwele. Kanti isike sibe siningi. Yo. Uzokwazi unyamezele udlule 3 months ungapay. 3 months. Awuthi 3 weeks. 3 months lo sithutha abantwana besikolo moto ze. Kanti at least uba bekuthiwa unazo isibhamu kumane uyoqhomisa kongenazo nesibhamu. Akho umuntu umazi unesibhamu. Akukho isibhamu sibolekisi. Abakhona kuthiwa lelahla lo. Hayi ezozinzima. Olothi abantwana besikolo basofola ngokufumana zanyela zalo. Yaka nyamazela. Muzulu sure fonela o runya go re bolaya. Wa mfonele bana. Sure. Zulu versus Pedi. Ya volume go pina mo. Tla kota mararo. Hallo. Hallo. Sawubona mfethu. Emran. Ya, Ai theletsa pele o rure. Le kae na? umnikazi wefoni. Awwa. Nna ke monikazi ke ntwe ke re ke motho ke ngwana ge se ke mtlola. Wena o mang wena? Yazi ungadali ngidala isicelo ngoba ngiyanibona uqala nje bandaba. Wena uhlala kuphi? Nika futhi Asilwi siyakhulumisana. Sithi wena uhlala kuphi siyakhulumisana. ungangiphenduli nikeza umnikazi ucingo nawe lapho lokho ngikhuluma kulona. Wena wanyela wena mntu ke wena mntu wena mogweta photsa skotsa phone la mntu phone e mogweta ye wena ufuna ukuthi sikuhlande lapho kukhona nje sikubulala stand up Yo idibene nentangayo. Nina ubi mtuveli idanganda lama hazazo sela lana 1.8. Andikuva Phumeza. Awumva kanya umuntu. Andikuva. Ebesithi yiyo sisi 1.8. Oh. Ngifuna ukubuza enye into apha ku-Anele. Anele ukuthisila. On Fred to Cape Town. Yeah, unonjani? We are cruising nicely. Naya mamela le yabonakala. Uzenenye. Uyakuthanda ukuba igwamu wena. Ik ga gewoon net Pick n Pay toe rijden. Ik heb het scones vergeten. Yo man, so Man, stop het. Jerry. nie weet ek Kip. wie is Ek gaan wil van ry. die carry. Ik wil ons nou rijden. Ja, Shout dan. Yo, I keep on talking to you and you're stupid. Nee, dit is simpel, is gaan nie man in die carry. Yo, ik blijf praten met die kind, mami. Met wie dat? Jou Jerry, daar drukt jij mijn pompom af. Nee, ek gaan Stop het, no. Ek gaan nie Stop jou it. nie wag It's light, it's evening. Don't be stupid. Nee, dit is Yo, maar jullie pompom af.
Woman, mommy is funny, Mati. I keep on speaking to you. Just stop it, no? Yeah. I'm not gonna talk to you. I wanna drive. Nee, ek gaan sa pick up by doen just now. Nee, ek gaan saam. Jou maas. Yo. Yalla maas. Ay, ek gaan saam loop nice. Thanks for blessings, man. Oh, it's for me. Yeah, it's for you, Jesus, man. Wow, Thanks, Jesus. I appreciate this. Yeah. I'm on the bottom to eat. See, now I'm to eat. Okay, Jesus. I'm saying smoke. Saying la go straight le mali. Saying la go straight. What made you guys come like this? Oh, bro. So, ga ibya sithi ngayi di basi. Sinikela kuwe straight. Jesus le pa. Yes. Again, why not? This is all done. Yebo. Hey. Uria. Oh, no, me too. Hey. Yeah, na uphole kakhulu mfundisi. Ingayovala le festire. Ukata wakho. Mangapha amantombi esewulele nawo in life. Andikwazi ungabali ngoba maninzi yabona ndimazi nawo. Mhlambi mangaphi? More than 50 uyabona. So now ke ngoku around yokuqala thatha how many minutes? Maybe it's 15 minutes or above. 15 minutes. Oh, above. Ne? Mangapha amadoda esewulele nawo wena in your entire life? My 5. Mangapha amantombi esewulele nawo in your life? Bodi ubani bala kahle 102. Serious, I'm sure. Can you spell physics? Physics. F. Yo, ipajazi. A. I. What? S. I don't think. Soy Katy. Quiero chofer. Nico, make it tasty, man. I had to quench my thirst. Okay. Njalo lo mntu oyitha trombo. Ngithini le mali. Wakwalwa njani. Wena unwela ka trombo. Like insizwa. Ai, pô, não veio tanto para recycling, sabe? Ini red flag oyibona Macheri. Mike Vashe. Kumacheri, red flag. Okay, ukuthi ukhona umbhedo hamba hlala esihlalweni. Sifunde leyo nto leyo. Nanokuthi uthi uma ufika nje into yokuqala ebhekayo ukuthi ulambile wena. Hawu, ngingakacela ukuthi mina ngilambile noma cha uzozolamba wena. Yebo. Kanti why no can complain ukuthi amatheni afuna ukudla? Efika. Hey, mathekene eyilamba leza poison. Engeke balamba laba bantu laba. Angiyazi ndaba balamba nje. Balamba. Ndela. Ita ke yiba. Kawati. Yes. Kawati. Mkalukezha. Ngekha sihlahleni.
La kumekhona imoto Brian ungishiye mina ngiyasala lapha. Bathumba. Yo la mesivele siyehle athole enye taxi. Yo. Amisa baba. Ayikwazi Sena umisi imoto. Lasifika mbringi ifa imoto saroni pato. Ngicela ukuyahla. Yo, Kwenzekani? Lana ste watsena lo baba lo yana maleta so imani. 16 rand yami. Ngizobele Did Mr. Matlala pay for a Brazilian what is it? BBL, Yes. a BBL surgery for you? If the chair can allow me before I respond, I actually want to stand up. People have been dying to see this BBL. They were expecting Tebogo Tobejane, you know, Faith Nketsi. And I must say, Chair, I've actually had more guys approaching me now over the phone to say, can we go out? So I think everybody wants to test drive. I wouldn't mind standing. I wouldn't. That has become a national asset, so it must be seen. Before I respond to the question, I'm not sure if you see it, it's there, but I don't see it. Thank you very much. Actually, one DM of the police showed me your picture and said, what is BBL here? Exactly my point. But Wenzalo? Mtyando? Phamela ujonga. Njani wewe lo? Hey! Iyafesonga nebhalona zifo nomqobo wejogo uqunyiwe. Hey beka nakulumunya besandleni. Tshela mina thina sawutyando. Hawu nganya mobe okutya. Mophungula sawutyando nti. Nakuluma unye mina ngokum. Sifuna utya sonke siphakele soba kulo half nozibhalo zifo. Ha. Hayi bevalo la prank halo mama ayibulele ndakulumunye. Hayi bevalo la prank. Hala mama ethali tayitile bafethu. What do you think? I hope you enjoyed today's video bafethu. For more similar content, make sure that you do subscribe. I'll see you on the next one. Sure.